Ako kay Sano. What is up mga mads, mga pads, mga langga? Maayong adlaw na to tanan diha no. Oh my god, wait. Ako sa tarungon akong dagway sa camera no. Oh my god. Hala ka diha. Hala, lamian ako, uy. Lamian ako, uy. Oh? Damn! Joke lang. Mga mads, mga pads, mga langga, you know what? This is a very exciting day for me. Ano? I've been praying to God for pila ka years nga moabot na siya sa akong kinabuhi. And finally, I'm so proud to say this to you guys. I will be meeting my langga. Sana all. And ubani ko ninyo karong adlaw kay ato siyang kitaon. A few moments later. Hi guys, I'm finally here sa Red Carpet Auto Central, located sa Diversion Road, Bulwa, Upol, and I'm so excited to finally meet my langga. So ubani ko ninyo guys, let's go! Good morning, Sir Burns. Ready na ba ka nga makita ang imuhang langga? Dili na kayo ko makita ang langga. Like, grabe kayo ko ka-excited yun. Ready na ba mo, boys? Ready na! 3, 2, 1! Oh my God. Oh. Ako ka-excited ako. Murang siyang brand new car. Murang siyang brand new yan. Gusto ko mahilak pero di ko kahilak kay murang sa mga mas na-overpower ang kalipay kaysa basta lahi ragit siya ba lahi ragit ba perfect ba palangpakan Red Carpet. So, yes, mga mads, mga pads, mga langga, finally, naanagid siya. Naanagid siya diri. Ako gitsang gidala diri sa Red Carpet Auto Central. Tanawa gani sa guys. Oh my God! Oh my God! Wow! Grabe ang pagpangandam ni langga sa akong pag-abot. Flashback. First things first, ni-add to me sa Red Carpet Auto Central. Ako na siyang gidrop by. And of course, we were received by such friendly people. Hello to Miss Judy over here. And first thing is checklist. Grabe, lahi ragid sila mo checklist ang Red Carpet Auto Central, guys. And second step is the car wash. Grabe, detalyado kaayo. Tanaw ninyo, makita ninyo sa content. Even the smallest details, pa sila pa-underwash para sure yun. Then, gisabunan ang atong langga karon. Oo. So, kita manabon ang sakyanan sabunan pod. And next step is steaming. So, kung na-warm shower ang tao, naapoy steaming ang sakyanan. Next step is polishing. Aron makita ginato ang smallest nga mga details nga kailangan pa i-improve. And napos sila gihimo nga detalye guys para maproteksyonan ang atong sakyanan. And if you want the dark outside and clear inside nga tint, then try their HD series ceramic tint. And next step is repainting. So kung ang tao gabutang og lotion sa iyang panit to revive, revitalize, renew ang sakyanan na apod. So pamaagi kini siya sa repainting. Red Carpet Auto Central did the repaint sa akong sakyanan aron it looks brand new. And next step is the Nano Graphene Coating V3. So what is graphene?
This ultra-durable professional-grade coating provides the following benefits: high resistance to water spotting, high water contact angle, anti-corrosion, anti-static, high chemical resistance of both acid and alkaline chemicals, increased tensile strength, highly flexible, super hydrophobic effect, enhanced sleekness, abrasion resistance, and glossy aesthetic. And lastly, final touches and final quality check. And also, you have this decal. If you have this, it means that you are VIP because your car deserves a red carpet treatment. End of flashback. And of course, sa ako pong part, naligo ko, nag-shave ko song dagway, nagpaalot ko, nagpahumot ko para magtagbo na gid mi karong adlaw. And yes, oh my God, guwapo kay siya. Again, tanawa gani siya. Wow. Guys, oh my God. Grabe. Wako nag-expect. I-compare na ko siya sa iyang pag-abot diri o karon nga nakita na ko siya personally, like lahi ra gyud. Like lahi ra gyud ang experience diri sa Red Carpet Auto Central. Like lahi ra gyud. Thank you so much Red Carpet Auto Central for having me. And by the way, magila-ila din mo sa iyahan, no? Siya rin si Ghost. Ghost yung name because maybe puti siya. Ako lang siyang na-acquire at last year, November 2022. And gidalan ako siya diri sa Red Carpet Auto Central kay para ma-makeover siya. And wako na-expect nga, Ghost looks like a brand new car diri sa Red Carpet Auto Central. As in lahi ra gyud. And now, let's take a final look for our before and after transformation. So, that's it guys. Bago lang gimi nakagawa sa Red Carpet Auto Central nga ilang area. Ako gisang i-test drive because ingana ko ka-excited. So, if I were you, to all car owners out there, trust only the experts. Don't forget to drop by anytime very soon at Red Carpet Auto Central. So, without further ado, mag-date sa Langga.